Kada bi se emitovali uživo na programu Televizije Plus, mi bi oberučke poklonili ovaj zlatnik prvom gledaocu koji bi tačno odgovorio na pitanje ko je napisao ove stihove. Sve što je moje, ko da je od dima. Laž je podržana lažnim svedocima i istina nigde nikog ne zanima. Kako da izdvojim laž iz tog što dišem, kako da ne lažem u tome što pišem, kad me lažima kao pticu pune, koji druge laži moja glava trune. Boračke organizacije su se njegovom izboru na bilo kom takmičenju javno protivile. Kao laureat je prilikom dodele jednog visokog društvenog priznanja odgovorio: ja pristajem da nagradu nisam zaslužio, ali ne pristajem da sam kriv što sam je dobio. Njegova supruga, Ruskinja iz Valjeva, se zvala Vera Pavladoljska. Njoj je posvetio jednu od njegovih najpoznatijih pesama, koju je kasnije izvodio Arsen Dedić. Tačno, radi se o Matiji Bećkoviću, a zlatnik vas očekuje i pored toga što ga ne čitate. Žitelji ulice 174 u naselju Karpoš od opštine zahtevaju pristup na glavnu ulicu 100 zato što već 10 godina prolaze kroz privatni posed. Ovi su građani došli u opštinu gde su bili obavešteni da je za spornu ulicu u programu za uređenje građevinskih parcela za 2020. godinu predviđena izrada infrastrukturnog projekta. Na 174 živijemo od 78. godina. U ulici 174 živimo od 78. godine. Planovi za kuće su nam bili prodati od opštine. U starom planu od 78. smo imali ulicu. Od 2008. kada smo prvi put zatražili da nam je asfaltiraju, oni su privatizirali jedan deo nje. Pre 1-2,5 godine i drugi je deo privatizovan. Put je dug 30 metara, a širok 7. Vlasnik je stavio panj po dužini i sada od opštine tražimo, jer nam ga je ona prodala, da nam i reši problem. Neka nam nađu parcelu kroz koju će se sagraditi ulica kako bi mogli prolaziti. Prvi zahtev za asfalt je dostavljen 2008. godine, ali umesto toga došlo je do privatizacije prvog dela ulice, većeg dela. U stvari, mi svake godine jednom ili dva put podnosimo zahteve kod gradonačelnika, saveta i sektora za urbanizam i gledamo da tu uvek bude preglasanja za budžet i svi obećaju i opet ništa. Liftkar ili gusteničar sprava je koja se kreće uz stepenice zajedno sa osobom u invalidskim kolicima. Obuku za upravljanje njome održali su u osnovnoj školi Krste Misirkov, jer je škola nedavno putem projekta dobila 3 ovakve sprave koje će se koristiti u školama i dnevnom centru Poraka Naša. Денеска обуката ќе ја спроведат професионалци од Medical Help. Obuku će vršiti profesionalci koji će pokazati kako se rukuje sa ovom mašinom i u drugim školama. Tako sa nama su danas i nastavnici iz Braća Miladinovci i Kočoracin, kao iz dnevnog centra Poraka Naša. Ovo su mobilne sprave i neće biti korišteni samo u našoj školi. Ovde će stajati jer smo nosioci regionalnog projekta. U starom smo objektu koji nije predviđen za liftove, tako da ovo znači da će se đaci moći kretati do 2. i 3. sprata i ne samo sa posebnim potrebama, već i povređeni đaci koji dolaze na nastavu. Međunarodni dan osoba sa ometenošću u razvoju 3. decembar obeležen je mirnim maršem korisnika dnevnog centra Poraka Naša. Marširali su u centru grada da pokažu da nisu kategorija građana, nego neko sa imenom i prezimenom. Poraka Naša ima dneven centar kako socijalna servisna služba koja što opstoji. Poraka Naša ima dnevni centar koji radi kao socijalno-servisna služba, održavajući se delimično iz opštine, biznis sektora i građana koji nas neumorno pomažu. Međutim, to nije rešenje. Nama treba sistemsko rešenje. Potrebno nam je rešenje iz Ministarstva za trud i socijalu i mali grupni domovi, jer mi radimo sa odraslim osobama čiji su roditelji stariji i već razmišljaju o tome šta će se desiti kada oni odu. Fizikalna terapija u Kumanovskoj bolnici od sada će se sprovoditi u novim i urednim prostorijama. Dotrajala baraka je samo ružna prošlost. Novi je prostor u nekadašnjoj hiruškoj i ortopedskoj ambulanti smeštenoj na samom ulazu u bolnici. Тие работеа во субстандардни услови. Значи, секој дожд се соочуваа со...
Radilo se u substandardnim uslovima, znači posle svake kiše podovi su bili vlažni zbog prokislog krova, glodara koji su ulazili s polja. Jednostavno, a znam da zvuči loše, nismo si trebalo dopustiti takvo stanje svih ovih godina. Radost zaposlenih neka vam prenesu oni sami, ali ja bih rekla da jedan ovakav kolektiv zaslužuje da dobije i nešto još adekvatnije. Daleko od toga da ništa nismo preduzeli. Evo već 2 godine kako se trudimo da dobiju potpuno novi objekat, ali to bi bila jedna ogromna kapitalna investicija, a ministarstvo je potrošilo dosta para za dogradnju novog urgentno-hirurškog centra. Ние работиме со структура од нула, значи од новороденчиња, pa do... Mi radimo sa strukturom od novorođenčadi do gerijatrijskih slučaja. Zato nam trebaju posebni uslovi, jer mi nismo poput ostalih. Naša specijalnost zahteva određene standarde. Primjera radi, treba nam posebna sala, kinezi sala za vežbe. Koristili smo sobu, 2x3, kao salu za vežbe, a rekao sam već radimo sa bebama i starijim osobama, zatim imamo frakture i teška oboljenja. Ove smo godine obavili ukupno 5272 pregleda, od kojih 4544 specijalističkih, a 728 kontrolnih. Moram vam reći da bi ovaj broj bio i veći kad bih mogao uneti sve kontrole u kompjuter kako bi se registrovali. Elektroterapije je bilo ukupno 120.808, masaže 4.217, 10.831 aktivnih vežbi koje pacijenti sami izvode, a pasivnih je bilo 513 uz pomoć terapeuta. Imali smo i 334 magnetne terapije, a laserske su dostigle cifru od 3.283. Prijavi nasilje, skupi hrabrost, ne za nasilje. Samo su deo poruka koje je Forum žena iz SDSM poslao sa Gradskog trga u okviru obeležavanja 16 dana aktivizma protiv rodno baziranog nasilja. Site zajedno velime. Svi zajedno kažemo ne rodovom nasilju, ne za psihičko, fizičko ili seksualno zlostavljanje žena i devojčica. Preko narandžaste boje i naših poruka želimo poslati ohrabrenje i podsticaj kod žena da stave kraj bilo kojem nasilju, da budu hrabre, da prepoznaju i prijave nasilnika, jer on mora biti kažnjen. Solun, Bansko i Ohrid ostaju 3 najpoželjnije destinacije i za ovaj produženi vikend. Ljudima uopšte nije važno ko je bio crnorizac hrabar, jesu li Naum i Kliment bili braća i koliko studenata je brojala Ohridska književna škola u Prvom slovenskom univerzitetu. Mi biramo cene na akciji na glagoljici. I kada se vratimo, grad nećemo biti u stanju prepoznati. Vrednost tendera za novogodišnje, ovogodišnje dekoracije je 1.400.000 denara. A ako bude snega do Svetog Nikole, kumanovska firma Coop Engineering obavezna je ukloniti ga, jer je dostavila najpovoljniju ponudu našoj opštini u vrednosti od 8.474.570 denara bez DDV-a za zimsko održavanje ulica. Imaju dovoljno mehanizacije i soli. Imaju i nas marljive koji čistimo svako ispred svog praga. Pogledom smo uhvatili i jedan oglas koji je pod brojem 13782/2019 u Birovu za javna nabavljanja. Istraživanje javnog mišljenja i budući projekti u opštini Kumanovo koja košta bez poreza 307.000 denara. Tako je, dajemo novac da nas pitaju je li nam bilo dobro i hoćemo li možda još. Od 28. novembra do dana rođenja našeg spasioca traje božićni post. Hristijanski post je uveden po primeru Isusa Hrista koji je proveo 40 dana u pustinji u postu i molitvi. Sve su nam slavske trpeze za vreme božićnog posta, zato i postne. Malo i komplikovanije, zbog morske hrane i silnog keteringa. Nema više oslića, pasulja, sarme sa orasima, turšije i tatlije. O tome kako je post isključivo vera u Boga, objasnio nam je portparol Kumanovsko-Osogovske eparhije. За да човекот стигне до мерата да пости, да има желба да се... Kada čovjek dostigne meru posta,
Kada dobije želju otkazati telesnu hranu, a ovde spada i molitveno raspoloženje koje trebamo uzdići na viši nivo, to je zapravo samo jedan deo posta. Pre samog posta je jedan praznik, a kako bi mogli ući u suštinu tog praznika i shvatiti zašto se nešto desilo, moramo se distancirati gužve, galame i materijalnog zadovoljstva, zato što materijalno ima karakter prolaznosti, dok je duhovno sa karakteristikom večnosti. Mi smo i materijalno i duhovno. Prednost dajemo jednome i tako ono preovlađuje našim životom. Zato pre posta trebamo imati veru u Boga. Kada čovjek veruje, on očekuje Vaskrs. Veoma mali deo u svemu tome ima hrana. Kada promenimo meni u skladu sa postom, mi trebamo birati i reći i paziti na misao koji niko ne vidi, ali ako stojimo ispred Boga, to nam treba biti važno. O čemu razmišljamo, u kom smeru idu naše nade. Ako se ovo dobro organizuje, isplivaće na površini i ono što se nije videlo. Zato najpre trebamo započeti naš liturgijski život, onako kao što je blagoslovljeno u zajednici. U Umetničkoj galeriji jedna interesantna izložba koja je naslovljena Iza granice kruga, autorke Petre Jovanovske. Na svečano je otvaranje došao i ambasador Republike Češke Miroslav Toman. Izložbu je podržalo finansijski Ministarstvo za kulturu. U mom stvaralaštvu istražujem krug. Upoznajem ga, napuštam ga, ponovo ulazim u njemu i zato je izložba naslovljena Iza granice kruga. Ja se krećem iza tih granica i možda sljedeći put istražim neki drugi oblik ili formu. Geometrija je velika simbolika, krug naročito. To je beskonačnost, jedan ceo životni ciklus. I opština ponovo primenjuje aerosolizaciju u centru grada kako bi smanjila zagađenje. Prema rečima našeg gradonačelnika, ovaj metod daje rezultate i zato posežemo za njim. U petak su ekipe javnog preduzeća Čistoće i zelenilo posadili i novi drvored sa platanima na bulevaru Goce Delčev, a obnovili su i postojeće na ulicama Narodna revolucija i Bajram Šabani. U toku meseca biće zasađeno 250 listopadnih sadnica, platane, javori i žalosne vrbe, 200 zimzelenih i 300 ukrasnih žbunjeva na više lokacije u gradu. Nakon alarmantnih podataka koje smo prošle nedelje videli, o kojima smo čuli i koje smo osetili, suvišno je reći da i pored toga što aerosolizacija možda pomaže u nekoj meri, ipak nedostaje nam solomonsko rešenje. Zabavna košarka je ime manifestacije koja se održala u sportskoj sali Srednje škole Pero Nakov. Čućemo da su događaj organizovali Košarkaški klub Kumanovo i Savez za sportove i školski sport i da je bio namenjen osnovcima i srednjoškolcima iz grada. Sakame da napravime jedan ciklus na takvim sportskim manifestacijama. Želimo napraviti ciklus sportskih manifestacija. Ova će biti prva u tom nizu. Biće obuhvaćene sve osnovne i srednje škole u Kumanovu. Pozvali smo sve. Iz svake škole je predviđeno po 5 muških i 5 ženskih učenika od 6. do 9. razreda, također iz srednjih škola. Ovi će takmičari biti podeljeni u uzrasnoj kategoriji i za sve će biti organizovan poligon sa košarkaškim elementima i psihomotorističkim sposobnostima, odnosno zadacima. Imaćemo i takmičenje u skoru za 2 i 3 poena, tako da sa ovim vršimo popularizaciju košarke i decu uvodimo u tajne ovog sporta. Mediteranska hrana sa primesima francuske i italijanske kuhinje sa vrhunskim gastronomskim iskustvom obećanja su novog restorana Caruso, koji je otvorio dobro poznati ugostiteljski objekat Viziana. Točit će se dobro vino. Kapaciteta je za 80 gostiju, a radit će se svaki dan od 8 do ponoći. Caruso će postati omiljeno mesto za naše sugrađane i lokacija mu je zgodna u novoj zgradi Piano Prestiža u blizini sportske sale. Sretno vam bilo! Posmatrajući svetsku stagnaciju, koju u mnogim zemljama već nazivaju krizom, centralne banke počele su da kupuju zlato.
Države iz severno-istočne Evrope takođe. Srbija je konačno odlučila da preduzme iste marljive korake, te je njen guverner Jorgovanka Tabaković rekla, citiramo, kompletirali smo transakcije u zlatu i Srbija je danas bezbednija sa 30,4 tona u zlatu koji vredi oko 1,3 biliona evra. Za sada je dovoljno i ne kupujemo više. Prošle nedelje se oglasio i Vučić, rekavši, citat, mislim da ćemo nastaviti sa kupovinom zato što vidimo u kom smeru se kreće svetska kriza. I pored toga što ovo dvoje imaju možda konfliktne stavove oko toga koliko zlata je potrebno Srbiji, ostaje činjenica da i Srbija i ostale zemlje ga trebaju posjedovati. Ali zašto? Faktori su mnogobrojni i raznoliki. Trgovinski ratovi koje se dešavaju između nekoliko zemalja širom sveta narušavaju poverenje i stvaraju nesigurnost ne samo u tim zemljama, nego između valuta takođe. Nulte ili čak negativne kamatne stope, koje su bile nedokučive pre samo nekoliko decenija, prete uništiti snagu ekonomija. Evropska centralna banka je priznala da su ove politike pogrešne. Videli smo i da su u zemljama gde se zlato čuvalo repatrijacijski napori da se ono vrati u zemlje iz koje potiče, bili u zastoju ili otvoreno odbijeni. Prema tome, uviđajući kulminaciju ovih faktora, mi moramo biti svesni da postoji izlaz, makar izašli i na ulaz. Istorija nam je pokazala da su zlato i srebro najbolji i najsigurniji izvor bogatstva, blagostanja. Kako takozvani eksperiment fiat valutnog sistema počinje da izmiče kontroli, po svemu sudeći se i Srbija i mnogi drugi slažu sa istorijom. Gost Komparativa je bio Dejan Gavrilovski, diplomirani ekonomista i procenitelj, vlasnik Ratio Group. Zanimalo nas je zašto banke štampaju velike količine novca, a u isto vreme kupuju i zlato. Kako on ocenjuje trenutnu finansijsku situaciju uz prognoze da nas očekuje recesija na globalnom nivou. Zanimalo nas je zašto živimo na kredit, umesto da smo još uvek na prvom spratu porodične kuće. Jesmo li pobegli od sopstvenih roditelja? Da li će nas deca kazniti zbog takvog ponašanja? Politika ekonomija, politika devastirajuća ekonomija. Previše politike za premalu ekonomiju. Mnogo ovo prašanje, mnogo интересно. Вие наведовте дека да спек на тоа стручен. Interesantno pitanje. Rekli ste da sam stručnjak, ali svi smo mi diplomirani ekonomisti stručni na neki način. Naročito ako radimo u privatnom sektoru i nemamo dodirnih tačaka sa državnim institucijama, da ne kažem koji imamo veću širinu. Nametnuli ste odmah u vašem stilu pitanje o recesiji i ja smatram da nije poželjno govoriti o tome. Govoriti o recesiji znači dozu straha kod ljudi i uvek lično, kao ekonomiste i kao Dejan Gavrilovski, izbegavam reći. Ipak, s obzirom da nam je danas dostupno sve sa jednim klikom, mi dolazimo do istine i laži i to je ozbiljan problem. U vašem se pitanju nazire dilema oko zlata, skupocenog metala kojeg svi cenimo, iako postoje još skupoceniji kao što je platina, ali je nekako zlato uvek bilo na prvom mestu. To naravno datira još od vremena kada se zlato upotrebljavalo kao tip valute u prometu. Međutim, to smo izgubili zbog ograničene količine zlata u opticaju. Ipak je to materijal kojeg je teže dobiti. Za 1 gram treba se preraditi 1, 2 ili 5 tona bakra. Poluge od zlata se čuvaju kao rezerve u svakoj državi. Primjena zlata kao osnova za štampanje novca je izbegnuta upravo radi smanjene količine. Amerika, svi to znaju, ima najveće rezerve. Kada bi koristili logiku da se treba štampati novac na osnovi količine zlata koju imamo u rezervi, mi bi doveli do toga da svaka ekonomija bude ograničena u svom razvoju. Danas novac koji štampa bilo koja država je na bazi bruto domaćeg proizvoda. Štampa se novac koji će biti u opticaju kako bi pokrio ono što će biti u proizvodnji, kako bi se proizvodi kupili. Ali ko kontroliše štampanje novca i zašto nam se čini da je ono u nekontrolisanim količinama? To se treba regulisati u skladu sa makroekonomskom politikom koju svaka država razvija. Što se tiče naše makroekonomske politike, pričalo se da će biti porasta od nekih 3%, pa je bilo korekcija sa strane Svetske banke, monetarnog fonda, da neće biti ni 3%. Lično mislim da porast bruto domaćeg proizvoda nije samo ono što se proizvodi u fabrikama. To su i usluge, bilo koje dejnosti, sve što se konsumira od potrošača.
Kada se poveća BDP, stvara se prostor za planiranu inflaciju, koja do kraja ove godine treba dostići 2%, a to znači za 2% više novca da povećaju opticaj. Inflacija je zapravo osnova za razvoj ekonomije. Inflacija znači povećanu proizvodnju i ponudu uslužnih delatnosti, koje, da bi se kupili, moraju biti potkrepljeni novcem i zato se on mora štampati. Ako kažemo hipotetički da ostaje samo jedna ponuda od 100 denara i da niko nema novca da je kupi, onda ona vredi 1 denar. Kod nas se vrši kontrola putem Narodne banke, koja odlučuje koliko novca treba dodatno isprintati kako bi kurs denara ostao stabilan. Stabilnost potenciram jer ako se uzme u obzir bankarski izveštaj koji nam kaže koliko imamo plasmana, kolika je brojka potrošačkih kredita, stambenih kredita, kredita i u privredi, dobijamo cifru od 4, 5 pa čak i 6 milijardi evra plasiranog novca. Naprimer, stambeni krediti koje je država i subvencionisala su po deviznoj klauzuli vezani uz euro. Ukoliko se inflacija ne kontroliše, Šta će se u stvari desiti? Ko će brže propasti, građani ili banke? svi ćemo propasti. Ako dođemo do situacije u kojoj imamo devalvaciju i u kojoj je građanin imao 200 eura anuiteta ili u denarima u obračunu 12.300, tada ako putem devalvacije euro bude 75, tada rata više neće biti 12 nego 15. Ako nema mogućnosti da je plati, stiže i crveno svetlo iz banke. Ne govorimo o jednom slučaju, nego o mnogo ljudi. Pad realizacije u naplati će značiti naplatu hipoteke. Tako nešto se desilo 2008. godine u Americi. Hipotekarna kriza. U toj krizi jedina greška im je bila što su banke precenile istinsku vrednost nekretnina kako bi mogli štampati veću količinu novca. Ne bi se zapravo želeo upoređivati sa Amerikancima. Oni imaju državu pre svega. Ne biste, Gavrilovski, ali ako nastavimo da i mi, kao što su oni pred 2008. Da nastavimo da živimo u nečemu što nije naše, nego ga otplaćujemo na 30 i više godina, onda ko će nas izvući iz krize? Ja na stvari gledam, crno je crno, belo je belo. Šta se može, a šta ne. Bilo je crno i u Detroitu, ne samo zbog loše stambene politike. Znamo i za fabrike. Ipak je to globalna politika. Mene fascinira kako su oni rešili hipotekarnu krizu. U trenutku kada se pojavila u cilju zaštite građana, porodica, jer oni su malo ostali na ulici i najveći posao su onda obavili investicioni fondovi. Država je počela pumpati novac u ove fondove kako bi još jednom, zaštitila svoje ljude. Deo kredita je bio reprogramiran zato što je iza fondova stala država. Ponuđeni su novi krediti sa novim uslovima. Ne vidim logiku i ograđujem se humanističkog pristupa u ovome što kažem. Ali zašto da neko i ne ostane na ulici? Sada govorimo još uvek o Amerikancima. Oni su nam poznati kao neko ko voli veću kuću, brži SUV, da poveća standard i da lepo živi, ali na uštrb čega? Na nadi da će im država uvek pomoći ili na leđima građana koji još uvek žive skromno i plaćaju neverovatne poreze? Kako država naredi, tako se plaćaju i dugovi. Ona je spasila sve sa intervencijom u fondovima. Amerikanci su štedljiv narod i vole svoju državu, a država im se odužila za tu ljubav. Najveći procenat državnih obveznica sa kojima je država zadužena je procenat prema svojim građanima. Prema tome, najveći poverenici svoje države su upravo građani Sjedinjenih Američkih Država. Obaveza je ova koja proizlazi iz toga da se spasi čitavi bankarski sistem. Propast Amerike je propast celoga sveta. Nafta i ostali krucijalni energensi su vezani za Ameriku. Geopolitički šta će se dešavati, to niko ne zna. Kada govorimo o Makedoniji, svojevremeno sam predlagao da se formira agencija za zaštitu građana, koja bi, ako ima krize u devalvacionom smislu, država bi stala iza svojih građana, otkupila bi im kredite i razdužila im hipoteke. Niko me nije razumeo. Govorili su mi da previše gledam u budućnost. Politika je kriva za to. To bi bila agencija sa mnogo novca. U kojoj bi bilo nemoguće napraviti human resources zbog koruptivnog društva. Prema tome, fiktivna vam je zamisao za takvu agenciju. Kada bi se i kreirala jedna ovakva agencija, nju bi stvorila država. Kod nas po automatizmu to znači da je partija, nebitno koja će tamo postaviti svog čoveka za rukovodioca. Ova agencija mora biti nezavisna i da predstavlja sponu između banki i Narodne banke, a država da bude ta koja će dati amin za njeno poslovanje i ništa više.
Da li ste svesni šta ste upravo rekli? Pa naše su biblioteke i mnoge druge neprofitabilne institucije kontrolisane na neki način od političkih partija, a vi želite da jedna agencija u kojoj, kao što ste rekli, ima toliko puno novca, da bude aminovana tek tako od države, umalo da kažem, malo sutra. Slažem se sa vama da se trebamo vratiti u realnost, ali mi tu realnost ne živimo već 30 godina, minimum, od 91. godine. Mislim da živim lično ja u realnom svetu, ne nadrealnom. Politika nije samo politička partija. Politika je jedna strategija. Politik ima u kući, u porodici, u kompaniji. Na početku godine jedna kompanija treba isplanirati hoće li imati razvojnu politiku, restriktivnu politiku i tako dalje. Od svih tih politika proizlaze mere. Država je kao jedna kompanija, korporacija sa korporativnom politikom koja delegira obaveze iz koje nastaju određene obaveze. Mešati politiku sa ekonomijom je sasvim besmisleno. Zašto se nikada ili skoro nikada nije ostvarila ni jedna prognoza poznatih i priznatih ekonomskih analitičara? Opet je odgovor u politici. U slobodnom tržištu osnovni elementi su ponuda i potražnja, koji determinišu cenu proizvoda i mogućnost kupovanja. Može se proizvesti do besvesti sa namerom onoliko koliko bi devalvirao ostale proizvode. To može samo privatni biznis, ali država mora intervenisati. Ne da daje novac kompanijama, već da stvori uslove kako bi svi mogli funkcionisati normalno. U ekonomiji svi trebaju biti jednaki. Zato sam i rekao da je ono što je crno zaista crno, a belo je belo. Ja ne želim razmišljati da kada dođem na posao danas crno nije crno, nego preko noći postalo sivo. Ekonomska devalvacija kao da utiče pravo proporcionalno na moralnu devalvaciju i degradaciju čoveka. U kojoj meri preko politike koja kontroliše ekonomiju smo postali u stvari devalvacijski unazađeni? Nešto najsurovije koje postoji od postanka sveta do danas je broj. Bilo koji političar može reći bilo šta, ali kada kaže jedan broj, on će biti zauvek promatran kroz prizmu te brojke. Kada kaže da će plata biti minimum 500 eura, to se ureže u mozak ljudi i treba se dobro razmisliti kada se spominju brojevi. Ali vi morate nešto reći u predizbornoj kampanji. Ne mora sirove brojke. Onda šta? Ja bih zahtevao kompletnu analizu od svog tima. Unazad 10 godina, za sljedeći period od 20 godina. Jaku prognozu i sa sigurnošću nekom pozadinom. Samo onda kada bih imao sve parametre, onda bi možda obećao platu i od 1000 eura. Ali to je teško verovatno. Svaki porast ekonomije se ogleda u porastu BDP-a. Evo, kod nas treba biti negde oko 3,5%. Ako je prošle godine bilo 10 milijardi, ove godine očekuje porast od 350 miliona. To je novo nastala vrednost u kojoj učestvuju i proizvodi i usluge sa radnom snagom. Evo, ja sam radnik. Pre 2 godine, ako je plata bila 250 eura, grubo računajući za lakše množenje, iako sada kao političar izjavim da će BDP biti samo 3,5%, na početku godine neto plata treba biti 500 eura, onda zašto BDP je još uvek 3,5%? Plata je 100% u porastu, znači novonastala vrednost nije ravnopravna. Gde je radna snaga u BDP proizvodu? Bilo koji zapošljeni sa 100% učinkom ima razliku u BDP proizvodu. Za ovo su nam potrebne precizne analize. Nije samo reći nešto. Moja lična kompanija, evo recimo, pravi procenu koliko će nam biti plate. Ima čisti lični profit od 20.000 eura godišnje. Od te dividende ja odlučujem da li ćemo imati razvojnu politiku ili investicionu. U današnje vreme sve je nešto novo u tehnološkom smislu, ali na tržištu sve što je bilo iole kvalitetno je našlo mesto izvan države, a u prekvalifikaciji nikad nisam verovao. Ako se budem odlučio za razvojnu politiku, onda od onih 20.000 ja mogu doneti odluku da investiram u plate svojih zapošljenih sa 10.000 za sljedeću godinu, a ostalih 10.000 u investicijske planove, isključivo ako ja donesem takvu odluku. Spomenuo sam državni intervencionizam, pritom misleći da mi u idealnom društvu država obezbedi dobre uslove za poslovanje, ali država uporno kaže da ja moram povećati platu na 500 eura za svoje zaposlenike. Uzimam digitron ili papir i dolazim do saznanja da sljedeće godine treba mi isplatiti 30.000 eura na računu povišice, a ja sam zaradio 20. Ja taj novac jednostavno nemam. Država mi nešto nameće, a ja se ne slažem s tim. Stanite malo, zar nije nametnuto kada ako sam pekar i radim noćnu smenu, vlasnik me plaća bednih 11.000 i plus mi traži natrag ka 15. Zar ovo nije jedan od mehanizma zaštite države prema svojim građanima?
Prema vrednosti na tržištu to je ok, ali ne zaboravite, ako jedna kompanija realno ne može povećati prihode, a država nikada nije uradila detaljnu analizu koje, ako on nije u stanju isplaćivati, onda imamo ad hoc situaciju da svi moraju, i sposobni i nesposobni. I zakonske obaveze ja mogu isplatiti samo u prvoj godini i nakon toga zatvaram biznis, jer više nemam onih 15.000, a imao bih onih 12 za sljedeći period od 20 godina. Postavit ću samo jedno pitanje, to je na novinarima da istražuju dalje. Da li zaposlenima u državnom sektoru neko plaća redovno zdravstveno PIO osiguranje kao što plaćaju vlasnici privatnih biznisa ili isto bude naplaćeno neposredno pre penzije? Odlično za istraživanje, ali samo sa brojkama i činjenicama, sa M1 i M2 obrasce. Ja ne znam. Ne, vi znate, ali nam dajete dobru temu za istraživanje i ostavljate prostor da kopamo po arhivi državne administracije i uvidimo sami. Recite nam nešto o kriptovalutama i virtuelnom novcu, bitcoinima. Kakva je njihova vrednost na tržištu? Kompjuterska tehnologija je pripremila virtualni novac putem algoritma i njegova je vrednost koja se dobije od cene električne energije. A kada se odlučuje kako će se trgovati sa tom cenom, dobijamo tržišnu vrednost. Elektronski novac je zamena pravog novca. Švedska je već uvela ovu vrstu naplaćivanja. Na prvom mjestu je bezbednost građana. Pa Šveđanima realno je i bilo potrebno takvo nešto. Migranti i demografski tokovi prekrojavanja nas navode da pomislimo kako im je neophodna neke vrste bezbednosti u kretnji. Nemaš novca kod sebe, ideš hrabro gde hoćeš. Korisna stvar je to kretati se slobodno, ali pazite ovo, nema korupcije kod kriptovaluta. Tito, što bi on rekao na sve ovo? Ja sam 73. godište, a njegova se politika sprovodila do 84. mislim. Sve što je on napravio postoji dan danas kod nas. Mi smo odavno imali Evropsku uniju. To je bilo kada smo poštovali jedno drugog i kada poštuješ čoveka zbog samog čoveka, a ne samo zbog para. Jer para nema. Eto, zato je bitno uspostaviti elektronski novac. Saznaće se šta je stvarno, a šta nije. Kompletna imovina zemaljske kugle biće stavljena na uviđaj. Zašto imamo u celom svetu finansijske instrumente sa kojima se odlučuje šta ćemo kupiti u sljedećih 10 ili 15 godina? Primjera radi reći ću, sa futures opcijama kupujemo zlato, naftu ili 100.000 tona pšenice, a nemamo pojma da li će se ta pšenica uopšte i roditi. Na neviđeno. Previše novca u opticaju i samo se zadužuju mala preduzeća kako bi velike opstale. Kada smo već kod zaduženja, zadužili ste nas tako što ste nas pozvali u vaš prijatni radni prostor da obavimo ovaj ozbiljni razgovor. Zahvaljujem vam na tome. Hvala. Bogatstvo vladara sastoji se ne toliko u njegovoj zlatnoj ili srebrnoj zalihi, koliko u broju ljudstva. Nije onaj kralj bogat koji ima mnogo zlata, već onaj koji ima mnogo ljudi. Ja i moja tehnička vladarica Melisa Idić vladamo komparativom, zato što imamo vas, poštovani gledaoci. Odlučili smo da ovaj zlatnik poklonimo prvome koji ostavi komentar u vidu izreke o zlatu na našoj Facebook strani, odmah nakon 17. ovog komparativa. Sa sreću!